Kıvanç ve gözyaşlar, heyecan ve unutulmaz teşhiratlar bunun hepsi canlı ses yarışının ikinci turunda. Biz başlayımız. Kezlev'den Yanı Kapıgacı, Cankoy'den Yaltagacı, canlı ses yarışına Kırım'nın çeşit koy ve şehirlerinden iştirakçiler geldi. Kastingler sabadan akşamga kadar geçirildi. Umumen koreografiya nominatsiyasında 33 bala iştirak etti. Balalarga ana babalar, bitakırt babalar ve hocalar kol tuttu. Çiberek çıtır çıtır bir şey damada, onun kokusu çıkar. Yoktur dünyada, bakınız çıtır çıtır işe tavada. Torunumuzun pek istidatlı, talantlı bir nesi var. Onun için de pek sevemiz biz onu. Özde bu milli havalarını sevi, onun için de getirdik. Torunumuzga bugün kelgen grupa nelerden, поддержкадан birincisi Kadesi, Selim, Bitası, anası, kartanası ve karbabası. Meni torunçığım Susana Gluşenko iştirak etti. Canlı sesке çoktan aves etiydi barma. Mına keldik. Birinci turun ottuk, aldık davetname. Mına ikinci turuna keldik. Во-первых, это опыт большой для детей, возрождению крымско-татарских традиций. Они окунаются в крымско-татарскую атмосферу. Им это очень нравится. Ballar büyük heyecan ile öz növbetini bekledi. Canlı ses yarışına onlar pek ciddi hazırlandı. Semireli repetisiyalarının neticesi ise sanada takdim edildi. Я очень люблю танцевать. Я испытывала, наверное, больше всего страх. Я очень боялась и растерялась на сцене. Мен келдім Зуядан, екі ойын бағышладым. Шын қайтарма ве гүгімнен ойын. Жанлы сеске мен келдім, чүнки мен пек бегенем бұл ярышны. Мында балалар озыны көстерелер, мында балалар озынен чалышалар. Мен пек оны беген. Мен жанлы сеске келдім. Ғалибе Қазанмаға жюри азаларыны ойын Belbek kaytarması ve Özbek oyunu hazırladım. Bu sene canlı ses yarışının teşkilatçıları Karadeniz Production studiyası oyun nominatsiyasına yanılık körsetdi. Nizamnamege göre 14-16 yaşlı ballar ikinci oyun yerine etüdünün improvizasyasını göstermek gerek edi. Yani iştirakçilerge kaytarma çaldıralar, onlar ise bir dakika içinde oyun sanalaştırdı. Балларга профессиональ жюри азалары кыймет кесті. Оларның арасында Майя Нафиева, Зарема Османова, Муса Жалмамбетов ve Осман Ипакчиев. Оларның өгіне қиын вазифе қойылды. Ең күчлі балларны seçmek. Жюри азаларының сөзлеріне көре, bu iş pek heyecanlı oldu. Бүгін сабадан берлі біз пек чоқ бала көрдік, бек истидатлы біздің баларымыз. Біздің Қырым татар ойыны үле güzel, үле назик көстерділер. Оғлан парчалары қартал кебе ойнадылар, қызлар телі турна кебе ойнадылар. Мен пек бегендім. Мен де балар кебе ижанладым. Баллармен beraber мен де ижаландым biraz. Ama anladım ki bizim halk istidatlı. Uli ballarımız olған soң bizim geleceğimiz parlaktır inşallah. Neticede 18 yarış iştirakçısı beklenilgen davetnameni kazandı. Endi ular büyük finalga hazırlık korer. Я решила принять участие, потому что я занимаюсь в ансамбле «Йылдызлар», а ансамбль «Йылдызлар» очень часто участвует в подтанцовке в этом конкурсе. Меня это очень заинтересовало и решила поучаствовать. Мы приехали с Феодосии. Я руководитель ансамбля крымско-татарского танца «Ляле». Сегодня ансамбль «Ляле» представляли два участника в младшей категории. Это Сетнебеева София и Халилов Алим. И сегодня финал прошел у меня один участник, Халилов
Алим, мы этому безумно рады. Бу ярышын пек севем. Мында оле чоқ истидатлы балачықлар. Балам да пек севе ойнамаға. Біз екінші кере іштирак етеміз. 16 сенесі біз ғалибе қазандық, ама халық севгесі. Бұл жылда мен белки біз да yüksek ғалибе қазанарық. Ал қызмет етсе. Бұл жылда істейм ғалибе қазанмаға. Финалға кечкен балаларны мужизеви жанлы сес масалы беклей. Олар белли устазлар ярдымынен ақылда қалажақ чықыш бағышлар. Ве әр ел олғаны кыбы жанлы сес 2020 мевсімеде керчектенді ұнытылмас олачақына иминмыз.